umnyuka bazabathe bakuyakuza kuphambanisa isingisi ibasha kahle yasiniswa mina ngomvulo kulehlani ngala sengisime esikolweni ngishumayela kune girlfriend yami leso sikhulu emiyaba ku friend line ethe push isisu sami athi nginoyesu wathi unyumiso ikheza qinito ngumazanise wathi ngashumayela ngathi nginoyesu ngoba zange ngiyifunele ukusiniswa nehuqa hayi angoyisene oh share yazi wami uthi awufumane 80 ngenxa yokuhoyisene umntana wezithanda kanjani ethola nendoda enye wasindiswa nomntana ngoba nale inye ifune afika ethola nendoda enye nomntana esithanda what is done manje test aqu manje test wasindiswa manje hayi koyisene wadlula 2 months kulesithathu inyanga xa uzitesta wabuye neresults ezimbi kodwa hayi ufumene la ufumene kanti kule process okungayiselwa usathela ngoba akazumfumana nomntana ngoba usenqabeni wafika usathela wangena apha ku boyfriend wafaka i-AIDS apha ku boyfriend yasuka i-AIDS ku boyfriend yayongena ngo boyfriend intombini wayifumana i-AIDS lebe kuthana kothi angoyisela njengomnye lebe kuthi hayi kale kuzigathi Thixo hamba ngenhlanhla wasewafa umbuzo wami uphi xa ifela zona ngeke kube sendaweni enikuyo mina wena ulebe ukuthi awuyisela basingafa sobabili danga wena ukuyisela manje mandanga ngoba akothi uzaya kwesibuthi sathi sibusiso thandazwa hlukana noyaphi sozathi uThixo nguwe oza kuyo uthi thandazwa hayi siphelile ndaba ifumene bani yes siyaqumbisa yeah very convincing ngabe mfishane nengabe weak patho iPhawule lami lithi ke leyesine ngifuna ungene kuyo it was tall tower but it was strong double stairs ngithi kuwe uNoah kodwa makahlalise into ngaphansi isilwanyana abantu abakulevel esezantsi sebekholwa ngabantu ababehave like animals akathuku kodwa yakhona ngamnyathela athi umthi mfaka ukule zansi ukule level ukule usezantsi kade ngenyuka nokholo lwami ngenyuka ungathi hlala phezantsi umane nokuhlala le level ngoba uzocawa akuthetha zabantu kule cawa izaba icawa kanti indaba yensindiso ayocawa this is not a religion insindiso is a relationship not a religion nxulumano kan babona abantu be-religion mfuzo uba bawuboleka nomncamlezo yazule omdala uhlonipha umncamlezo uthi kokamhloniphi foka enkaya uye bomva icawa leyo wenza amanyala ecawa liphethe iBhayibheli uthe ashumayela zazi ngoba uneyakhe kalaphathi ngoba icawa ihenza uba ukhoze ngezono kodwa ngena kwi-relationship kwigumbeli ngaphi elisezazi lihlala ntoni xa nibabone besilisiwe besenza izono yaziwazi intoni ezo iphi yakhe indawo kathi ngihlala phezulu ngimkhonzela phezulu ndiyaphela phezulu ibonisa uhamba phezulu bathi behleba uhamba phezulu wazi hle siyapha izansi izilwanyana naza ononkala nenkawu nemfene
bayathanda udlaka abantu abapha bathi nathi sheke sasindisa yazi ukuthongela phezulu nawe uzawuvutha umuntu ubuye uzowapha wake watsho ngigqiba ushumayela enkonzweni wathi ingagabaduli ngoba nathi sasinje ufika awubona ufika uthi ndabe ndikule-11 and ngiyanyuka I am going higher kanti ngiyanyuka andehli ngiyanyuka bona bazakwehla nazi ifestival izawuthula abantu nolu satana unamagwegwe ukuthula abantu abacinga abantu weshu nefestival zafika ubonisa kwingoma entsha asuka mbenomka suka mbenomka usembeneka Nicola zilizi zinesana kwekwa kodwa ingezabamba nikwazi usinda hlala lenqabeni kanti ngiyahlala igama likaYesu zanikwekwa izinto nakwaba sebesolo kuthengizela umthathikezi uyabuya ngathi samakhetha yesu yakhathi malambe I am going higher with Jesus. Amba noyesu amba negama likaYesu azawubiza amagama ukuthi usahlele ukuthi awukhona uthi ubani ukuthi ayena uthi onye umntanami wawa ngapha etsholomi ewisa into boyfriend yakhe yasuke yatshola nechomi yakhe ayintombi uthi benguwe ke kwabantu madoda kathi ngiyamba noyesu ngiyamba noyesu ngihlele egameni likaYesu mama nivale ngiyavala ngoku fanele ufunde le ndawo mntana incwadi kaDaniel chapter 5 phamsandla wonamukela uYesu umuntu omtsha konje wena fumana uYesu noma umdala phakamisa zawuxelela into namhlanje Fundo chapter 5 Daniel chapter 5 Sidlo sika Belshazzar. Yes. Verse 1. uBelshazzar ukumkani. Mamelani uBelshazzar ukumkani. Yes. Walenzela isidlo esikhulu iwaka lezikhulu zakhe. uBelshazzar symbolize uSathane. Isikhulu zakhe ngamadimoni wakhe nesikhozo zakhe. iBhayibheli lami lithi uBelshazzar walenzela isikhulu. uDaniel chapter 5 walenzela isidlo. When's the celebration? A big feast. Yes. Wasela iwayini phambi kwewaka elo. Mamelani wasela iwayini phambi kwewaka. Yeah. uBelshazzar akuyiva iwayini. Uthe akuyiva iwayini le incasa yayo. Wathi maziziswe impahla zegolide. Nikhona. Uthe akuyiva intoni? Iwayini. Uba inencasa wathi mawuzizona ntoni? Impahla zegolide. Ithi ke lena simpahla kawufuna le iBhayibheli lami lesingesithi sizitsha. Sizi intoni? Izitsha. Ngoba ngeke usale iwayini ngempahla, usale ngempahla iwayini ngo. Wathi maziziswe izitsha. Yes. Maziziswe impahla zegolide nezesilivere. Yeah. Abezithimbile uNebukadnezar uyise etempileni eseYerusalem. Mamelani bazalwane. Thethe nani namukela uYesu. iBhayibheli lami lithi lokumkani wayene-feast enetheko elikhulu. I-big celebration wayenalo. Wonke umuntu wayesiza ezo-enjoya. Ukumkani wathi ehleli wathi makuzone wine wayiva uthothi ibimnandi le wine. Wazidela ezi zakhe izitsha. Wathi le wine imnandi kangaka anoyisela ngeglasi zami. Makuyiwe endlini kaJehova kuzwe nezitsha ezinhle ezegolide nezesilivere. Ngizosela ngaso buyakhe thina sizizitsha
zokuphakela indaba ezilungileyo njengolapho sisitya sika Jehova ukhethiwe uthi uBhabhile lami nimthengedongo esandleni sombungu lithi la ukhanya ngaphinde kwenziwe esinye isitya incwadi kaTimothy ithi uba isitya siyazihlamba uJehova osenza isitya sembeko kodwa uba sasizihlamba uJehova osiyeke khona basisitya sokuphakela uSathane kodwa nina ngoba nesindisiwe nizisitya sokuphakela abantu uYesu iBhayibheli lami lithi ke ukumkani uSathane in our days wenza i-big celebration njenge-festive season. It's a big celebration. It's a big feast. Uzathi ayiva iwine yakhe yale festive bayimnandi afuna ukusela ngezitya zika Jehova. Abezwa ifosmate phezu kwakho. Ndithi kuni uSathane uzathi wayiva bayile festive imnandi athi andinoyisela ngezitya ngigala ngikathi usela ngazo. Make lokhangela lapho azoza esibezingqina zezisindisiwe. Ngisele ngaziwayo. Kone sababone sebe unegamlethana sesele ngabiwayo. Izitya zika Jehova uthe uyiva inasa yayo ngoba le celebration uzobona ngowana amakholo amadala ngoba usithi uthi yangolwandle naye kanti unegamlethana usele ngayo into is feast. Nithaza le feast ungavumi ukumkani noGebnetsara sele ngayiwayo ngoba iBhayibheli lami lithi wasela ngasiwani le big celebration ekuseleni kwakhe ngeziwani wancila ezinye izitya wazophula khona bazawufika uJanuary be broken khona mama uzofika uJanuary sebeqhekekile sithi sizama ngathi siyamdibanisa ngasadibani abe sithandazela izinto engathandazelekiyo eluphila abe funa sithandazela into engathandazelekiyo kanti usele ngayo iwine nokuneGebnetsara sokhangeka baye bazabuya bengene 8 bangakabe bayithathe njani ngenxa yale big celebration kaneGebnetsara kanti alivumi ukumkani asele ngami wayo Diniele kata alivumi ukumkani asele ngami wayo woza festive season sekuzo lights uzobona uzabona uGebnetsara uzabona sesela ngomnye wayo uthi hey sisitya sewali kaneGebnetsara neGebnetsara sele iBhayibheli lami lithi wazidela ezakhe ngoba le festive season uSathane uzazidela ezakhe izitya lezi dala hambesela ngazi imiqombothi uzaziyeka uzafuna usela ngezi zinto ngawe ngoba nje umtha usilisa awuna mangolwale awuna ntola zehagu awuna mabhadi umtha uqina usisitya segolide uSathane uzokuphathela noBeyonce lobekade pha akuphathele yena uzofuna xa ufuna ukubuyisa uphathele nedlakahlaka xa ufuna ukubuyisa uSathane kama usilisa nafuna i-regional manager yangifuna shushu xa bengandithengana nemoto kanti uSathane wayeyazi into endiyiphetheyo ngoba uSathane akaleqi and does not chase empty vessels akaleqi noba ngubanina uleqi umuntu amazinga uphethe xa ifuna ukuyisa uSathane uzakuphathela laa mntu phaa akula class ungaboni iithamu zakhe iyakukhatha niyandiva ayawuringa amazwi wam sowungekho njengomnye kwafuna bangasomvusa bandifonela into uthi ndiyashumayela engqondweni abangalala abangaqhotselwa akungeni abangenzelwa le ayingeni uringelwa ndim ndiyashumayela ngento ethi isono sakho sakufumana wangifonela ebusuku umfundisi ngicela nizongithatha ngicela imoto ngimfana mbule masama ngo-12 somthatha nomntana akakwazi ukuthi isono uringelwa ngamazwi wami ayawukhala sawulele kwalo gali phakathi kwalo nsana khulu phezulu khala amazwi
mazwam isono sakho sakufumana sayomthatha samlayisha umntana wami wangene itsotsi yakhe ime ngamadolo theni basibari uyahamba nya kaloku iyahamba usasilisiwe nangokulo mntana lo ayokhala amazwi wamntana khona bake bandibize kube nzima ubathandazela omikhona abizwa umama wakhe ebhitshini wathofa kubizwa mona ngasakwazi uthetha ucinga amazwi ngoba ndiyazithetha izinto ezilumezayo uqumbi sawuvuka endiyithethileyo into endiyithetha kona lento ezivuka sowulele kokuwe iringi lidu uba ngathi uyacimela ithi du. Glory to God. Ungaseli ngayi-one negativeness xa ifuna ukuyisa usathane ekhupha eJerusalem ukhupha ke into kanti ziyayokozela so the mama khipha tawujakalaza inimiseka waqapho waqhathi nomrhwabayo wathi nomrhwesi unomrhwesi kuthiwa umrhwabayo wayethatha icheese waphika ucheese ngumlungu wayifumana icheese unganayo nomrhwabayo mos into kayiphiwa umlungu ibamba kanti ngenyawo angeyithokana zakhe ngabamba ngenyawo bhabha nayo xa ifika izochopha emthini ayibamba ngomlomo wahlala wathi uJakala selambile wathi uthi kunomgwezi une-cheese wathi ngiphinda uthini kane wathi ayi nomgwezi hamba ungemhle mani wena kuzo zonke indaba ayikho indaba efana nayo kazi yakumonela nomgwezi you are so beautiful bancoma like ubambe into ngomlomo kodwa inye manje ngihaneke ndiva apha ngihaneke ndive nje your voice ucula ingoma ibele what a beautiful voice. Only one song to breaks, only one song. Ngalo phula inhliziyo. Noma umgwesi wayiva lezi zingcomo singakho. Ezizange ngconyo ngehlo. Wafuna ucula naye. Yaphuncuka. uJakala wayithi ngqa walisuka owacula labo le voice endika bakhona abanye ezothabethu January icheese ibe seyingekho khona abantu balapha bahamba ngaphandle kwecheese yabi wona umgqoko koJakala sabayiba bathi umhle yabona wena awunoba nami ngiyakubeka phambi ntwana kuthile namateka anukayo izoleka wena pha baphetheleka wena kunayo kathi ishizi yakho ngoba lo Yesu sikunika yena into precious ungayilahli yena sikunika yena izokunceda sekukubi sebengekho abazalwane sebengekho abantu ihlale nawe yona. The name of the Lord is a strong tower. Ufuna ukuzimela mntana umsebenzi igama lika Yesu zawufika izinto ebusuku subheka bheka khona abanye bazimela ngekhadi wena susizimela ngekhadi ithi ngegama siyafana abazalwane nabo ukukwela umuntu obona uyagula ithi ngegama nabo uyaphuzula ithi ngegama nabo abathakathi bafika ithi ngegama nabo yamaphezulu ithi ngegama awuthi ngegama shout Jesus, Jesus. Yes, yeah, shout Jesus, Jesus. Yes, yeah, shout Jesus, Jesus, Jesus. Manachurch. Silwangadoli, Silwangadoli, Silwangadoli. He is our safe. He is our safe. Out of my garage. Soso,
swan. I see you want to. Yes. 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 Chapter 12 verse 14. Ungahlali phansi lo into ezohlala phansi. Funa sis. 12 verse 14. Yes. Ngesiqhamo somlomo wayo indoda iyahlutha okulungileyo. Nempatho yezandla zonke ibuyela kuye. Ngenxa ithi ngesiqhamo somlomo wayo indoda iyahlutha uthe kokulungileyo. Xa uthetha uthi ngegama lento ayithethayo uyayidala. Do you know xa usike egama leso wenzani? Manje ngifuna uyazi uba nenzathi ngegama leso. Phaka montana misapho. Xa usithi ngegama likaYesu uthole eBhayibhelini. Uthi ngegama likaYesu eBhayibhelini. Ndikubeka kula pulpit. Kuzoba usithi yes. Thatha le Bible usekela pulpit. Xa usithi ngegama likaYesu ngiyawufumana umsebenzi wonyaka. Kuzoba usithi yes. Zana umsebenzi wonyaka. When you say the name of Jesus, you put Jesus in action. Can you get your guys? Ziyalunga into zabo. Ngegama likaYesu. Yasindiswa. Yezuli. Andivumi. Ukunqala. Ahlekami wayo. Yaya. Yezuli. Ngegama likaYesu. Andehli. Yenyuka. Banojoy. So we fully verse of Jeremiah chapter 5 verse number 14. Jeremiah. Oh, go see him. Gekamala.
umlilo. Awulithethe igama likaYesu liyajika libe umlilo, liyafohla. Amen. Kanti ngilwa ngegama, ngilwa ngegama, ngisimela ngegama, ngihlasela ngegama, siyasha, 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 esihlaselayo, siyasha, siyasha, esithilwayo, esithilwayo. Bantu bakasoso, hlala legama likaYesu, simela ngegama likaYesu, alisimele ngalo nosinda. Bana ngiyazifihla kwelo gama, bana ngiyazifihla kwelo gama. Aliyitholia futhi Elia futhi esingasina. Oh Jesus. The name of the Lord is your weapon, is a strong tower. Igama likaJehova liwumqolomba, ilungisa libalekela kulo lesiphi. Ungabalekela amaxoleni, ungabalekela kwezinye indawo. Likhona igama, likhona igama, moya ingcwele. Oh Nkosi yami, ungabalekela kwezinye indawo. Likhona igama. Lento miphango wakho ayidingi iswaso, idinga igama, idinga igama likaJesu lehluphayo. Bathi abathakathi wona sosiphumelele, bathi abathakathi wona sosifunde, sosiphongele, kodwa udinga igama likaJesu waseNazaretha. Ngiyaphakela, ngiyaphumelela, ngiyaphumelela. Shout Jesus! Jesus! Shout Jesus! Jesus! Shout Jesus! Jesus! Ngegama likaYesu madoda, siyalunga into zakho, sawuthandaza namhlanje. Ngifuna yonke lento ehluphayo uyibeke phambi kwakho, uyiqalele uthi ngegama likaYesu namhlanje uyahlukana nami. Faka amehlo wakho, faka umsathuni zonke zakho. Nkosi yami, igama leNkosi
upon our will. There's fire tonight. There's fire. There's fire tonight. There's fire. There's fire tonight. Unamlilo emzimbeni wakho. Siyasha. Siyasha. Ehlele emzimbeni wakho. Jesus. Jesus. Tata. Umlilo kaJehova. Umlilo kaJehova. Rekebosha. Yetelebo kabona lobokoshi. Yenelebo kabene. Rekebosha talaba kabone. Shetebosha. Yetelebo kabosha talabo. Yitebosha talabo kaye. Siyasha. Siyasha. Holy Spirit. Holy Spirit. Ta 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 ta. Fulikizoya. Fulikizoya. Ta. Ungalindele ube usahla wena. Thola umlilo tonight. Thola umlilo. Oh, there's fire. There's fire tonight. There's fire tonight. Jesus. 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 Palamesa kunzakhe. Vala amehlo. Vala amehlo. Elizomphoswa indodazini. Vula inhliziyo zenu. Unomlilo namhlanje. Ongahamba naye.